Evi begambirwe obumunywano wabo kandi wavugireho bodaboda Clayford Chirenzi abire nahereza abavugi aba bodaboda barikurenga maganana empira eya piki kurugwa mu town council eya Kyabugimbi egomborra eya Ruhumuro hamwe n'eya Kyabugimbi ezirukushangwa omu district eya Bushenyi. Waza mahanga gakura kurineho ne umurimo gwa government kushomesa abantu bona citizen zone patriotism and self defense nyoni tekateka ngo kikabire kiba kirungi na government yaguma netorana omu stages ne basakwata group z'abantu omu stages gatarukushana ne gatwara negegesa patriotism. Hona Chirenzi agarukire yashaba aba bodaboda okwatanisa na police omukurwanisa obwinazi ombyanga byabo. Mwaye cengera omuntu owakwaza kubeta bikamu okwija kushisha izina ryanyu ubwo mwoye kwatira mutwara ha polisi ebase kumbihamu musigaze n'izina rurungi nizimo mushijo itoke minyeto aba bodaboda aiturugire kido aba bodaboda nabatere nyondo baturebese na ushango mwakasenda kutwatwine bakatwiyaho. Aba bodaboda abahirwa buhwezi bw'empira y'amapiki gabo basimire Chirenzi ahabwa mutuma gwo kwera ubwo mushoba kweta Chirenzi abo kube kitwaka kireba gitwe kureba mwabasa kusponsoringa abashanka abona bahereza omupira gwe kuvuga piki yakora ikintu kirungi munonga baiza kufumuka umutsawo za kusigaho asigaye kusiga mu ngo mahanta arakubi agenda semerwa munonga abwizoberi buzimazima ahagwo mpira gumwatereza tube twabona bwinene bituri. Amakuraga gashakwa Michael Atwachire omuru Bushenyi.